Salibonani izihlobo elilaleleli khona endaweni ezehlukeneyo. Ngithanda ukulamukela ngegama lenkosi yethu Jesu. Themba sisabusiseka ngale inkonzo esiyilalele sisendaweni ezehlukeneyo. Abanye basezindlini, abanye baya drive izimota, abanye basendaweni ezehlukeneyo lapho esiyilalele sikhona. Inkosi elomusa lothando kayisibusise. Sihloko sentshumayelo ekuseni sithi sona imithandazo yeminyaka. Imithandazo yeminyaka. Yekela nhle ngigijime ngithi mina ekupheleni kwale inkonzo alubana ule mthandazo owayithandazayo yangaphendulwa. Themba kuJesu imithandazo izaphendulwa sihlobo esithandekayo. Funda eBhayibhelini encwadini kaJeremiah isahluko ngesika 33. Abanengi sijwayele ngifuna iverse ngelika 3 kodwa ukuzizwakale ngizaqala evesini lika 1. Ilizwi lenkosi lafika kuJeremiah ngokwesibili esavalelwe egumeni labalindi lathi, verse 2, inkosi eyenza umhlaba leyawubumba yawumisa waqina yona ethiwa inkosi ithi, ivese engiyifunayo verse 3, ngibiza ngizakusabela ngikutshele izinto ezinkulu ezifihlakeleyo ongazaziyo. Bhayibhili bathandekayo liyacaca. uNkulunkulu uyanika isithembiso uthi wena olalelele intshumayelo biza uJehova. Wena omdingayo uNkulunkulu mbize ngesikhathi omdinga khona. uNkulunkulu abesenika njalo isithembiso esokubana ungambiza uza kusabela. Abesesithi yena ngikutshengise izinto ezinkulu kanti kazinkulu kuphela kodwa ezifihlakeleyo. Ngilesikhathi izihlobo zami ezithandekayo bengizayikhuluma le incwadi verse leyi ngezigaba ezehlukeneyo kodwa ngenxa yesikhathi vuma ukubana sigijime siye encwadini kaLuka kulapho okulendaba yethu khona ezakwengezelela ezachasisa uJeremiah ngo33 ivesi ngelika 3. Jehova uthi mbiza ngizakusabela. uNkulunkulu uyanika isithembiso ngizakutshengisa izinto ezinkulu ezifihlakeleyo. Omunye bese sithi yena mchumayeli ngiyakuzwa uthi uJehova uthi ngimbize uzasabela. Iminyaka engu20 edlulileyo, iminyaka engu10 edlulileyo, iminyaka mhlawumbe edlula 20 bathandekayo edlulileyo. Umbizile uJehova, ukhulekile kuNkulunkulu kodwa kaphendulanga. Ubusubuza mchumayeli, kuliqiniso na ukubana ngingambiza uNkulunkulu uzasabela? Hamba lami encwadini kaLuka sahluko ngesika 1. Indaba bathandekayo ekhulunywayo kukhulunywa ngoZakhariya owayelomkakhe uElizabeth. Lithi iBhayibhili evesini ngelika 5 Luke chapter 1, ensukwini zikaHerodi inkosi yaseJudiya kwakukhona umpristi othiwa nguZakhariya owesigaba sika-Abija. Wayelomkakhe igama lakhe kungu-Elizabeth owendlini ka-Aaron. Bhayibhili bese lisithi kuvesi ngelika 6, bobabili babelungile hlobo ethandekayo. Bobabili babengabantu uNkulunkulu wayethi nxa engakhangela emhlabeni ababone bengabantu abalungileyo. Ayikhona belunge kuphela kwathi iBhayibhili lithi lona babelunge emehlweni kaNkulunkulu. Sihlobo ethandekayo kulabantu emhlabeni esingathi nxa sibabona bese sibabona sengazani ngabantu ababi, bese sibabona sengazani ngabantu bathandekayo abalolunya,
bese sibabona ngelinye ilihlo, thina sibona ngelihlo lenyama, uJehova ubona ingaphakathi. Lithi iBhayibhili laba ababili uElizabeth loZakhariya babelungile emehlweni kaNkulunkulu. Babengalunganga kuphela, kodwa lithi iBhayibhili babehamba ngayo yonke imilayo kaNkulunkulu. Begcina bathandekayo imithetho kaJehova njengoba injalo. Babelungile uNkulunkulu nxa wayengakhangela emhlabeni ngesikhathi sikaElizabeth loZakhariya, wayengatsho ukubana nampana abantu ababili abalungileyo. Kodwa funda lami hlobo ethandekayo ivesi ngelika 7. Ngoba iBhayibhili kuvesi ngu6 okunye likubekayo lithi bobabili babengasoleki. Nxa wawungadinga abantu bokusola, wawungeza kukhombele kundoda uZakhariya lomkakhe uElizabeth. Kwathi ivesi ngelika 7 isihlobo ethandekayo lithi lona kodwa babengelabo abantwana ngoba uElizabeth eyinyumba, bobabili basebekhulile, well advanced in years. Lalela, umuntu olungileyo, umuntu ongasolekiyo, umuntu ogcina imithetho kaNkulunkulu, kwenzakala njani ukuthi bathandekayo abantu abasolekayo, abantu abangagcina imithetho, abantu abangahambi ngokuqonda, bathulula inzalo, babazala abantwana bagcwale bachachame emhlabeni, kodwa besaba uJehova bayincitshwe inzalo? Kuhamba njani isihlobo ethandekayo? Ngoba iBhayibhili lami liyangitshela lithi lona abantwana yisibusiso esivela kuJehova. Pho manje kwenzakala njani ukuthi indoda bathandekayo edodwayo emadodeni okuthiwa ilungile, umama okhitshwa phakathi kwabanye omama kuthi uyagcina umthetho kaJehova, umama lobaba okuthiwa babengasoleki behamba ngokuqonda, kodwa uThixo bancitshe inzalo? Kwenzakala njani? Kulabantu abalalele inkonzo, kulabantu bathandekayo abakhonza uJehova okweqiniso langomoya njengokutsho kweBhayibhili, kodwa mfuna ukukutshela ukuthi abantu abanjalo kabalawo umsebenzi, abantu abanjalo kabalawo umento, abantu abanjalo kabalazo ezabo izindlu, abantu abanjalo kabalabo abantwana ababahloniphayo, kodwa besesaba uJehova. Kwenzakala njani? Ngoba iBhayibhili lami liyantshela lithi uElizabeth loZakhariya babehamba ngokuqonda, uElizabeth loZakhariya babegcina umthetho kaJehova, uElizabeth loZakhariya babengasoleki, kodwa iBhayibhili bese lisithi lona babengelanzalo ngoba uThixo evalile ukubana uElizabeth abe labantwana. Nxa wawungaye echurch okwakukhonza khona uZakhariya loElizabeth, wawungathola abantu abadlokwetshumi, wawungathola abantu isihlobo ethandekayo abangalibali iBhayibhili, wawungathola abantu bathandekayo abagangileyo behudula abantwababo bebusiswe kuJehova wabanika inzalo, kodwa uElizabeth loZakhariya abahamba ngokuqonda behawukela abantwana babanye abantu. How does that happen? Ngoba uJehova uthe ungangibiza ngizakutshengisa into ezinkulu njalo ezifihlakeleyo. Asiqhubeke ngendaba yethu, ngizayiquma ngenxa yesikhathi. Lithi iBhayibhili kuchapter efananayo, uElizabeth uZakhariya ukhumbule wayengumpristi ngenye indlela ngolimi lwanamhlanje, uZakhariya wayengumfundisi. Kwakulilanga lakhe hlobo ethandekayo elokuyatshisa impepha ethempelini. Nxa engena ethempelini uZakhariya uyathola bathandekayo isithunywa sikaThixo esamlandayo esechurch esenza umsebenzi kaJehova ethempelini. Yekela ngithi mina babusisiwe omama abangelanzalo kodwa abatshona besiya echurch.
Babusisiwe bathandekayo abantu abatsha abangela michato kodwa bangayekeliyo ukuya e-church. Babusisiwe bathandekayo obaba abaxotsha imisebenzi kodwa baqhubeke besiya e-church. Ngoba why ngisitsho njalo? Zwane bathandekayo, i-appointment eyayilengilosi lo Zakaria yayingekho deeper. I-appointment eyayilengilosi lo Zakaria yayingekho esigayweni. I-appointment eyayilo Zakaria lengilosi yayingekho supermarket kodwa yayise church. Bhayibhili lami liyantshela ukuthi ngaleli langa uZakaria ngenile ethempelini bathandekayo sebakhuleka kudala ngoba iBhayibhili lithi lona basebele iminyaka eminingi sebegugile okukhombayo ukuthi babeke bakhuleka okweminyaka eminingi edlulileyo kodwa imithandazo wangaphendulwa. uElizabeth lo Zakaria lumthandazo bathandekayo basebe ukhohliwe. Kodwa isithunywa senkosi nxa sifika sithi sona kuverse ngelika 13, Zakaria ungesabi ngoba umkhuleko wakho uzwakele ezulwini kuJehova uNkulunkulu umkakho. uElizabeth uza kuzalela umntwana umphe igama uthi nguJohn. Zwana sihlobo esithandekayo, nxa ingilosi ikhuluma lo Zakaria kayitsho ukuthi umthandazo waphendulwa, kayitsho ukuthi umthandazo uzaphendulwa. Ingilosi ithi zwana Zakaria umthandazo owawuphendula owawuthandaza iminyaka eminingi edlulileyo uphendulwe. Yekela ngikutshele ngesikhathi uZakaria lo Elizabeth umthandazo wabo bewufaka eshelfini bewukhiyela ku cabinet bethi uNkulunkulu kasawuphenduli, kulapho uNkulunkulu ayeqala khona ukusebenza umthandazo wabo. Funa ukutshela wena olalelele inkonzo kunengi okukhulekelayo uThixo wangaphenduli okweminyaka eminingi edlulileyo. Zwana sihlobo ethandekayo, usugive up umthandazo wakho, usuziphela kuthanga nebheki umthandazo wakho, usufaka ku cabinet usukhiya, kulapho uThixo aqala khona ukusebenza umthandazo wakho. Ngibiza ngiza kusabela ngikutshengisa izinto ezinkulu wena ongazaziyo. Funa ubambe lokhu sihlobo esithandekayo, kulezinto ezimbalwa ezibalisiwe ngicela ukugijima ngazo bese ngiqeda inkonzo yami. Lithi iBhayibhili isithunywa sathi uza kuzala umntwana umthi igama nguJohane, number 1. Uza kuba lentokozo wena ekuzalweni kwalo umntwana ngoba umntwana lo uza kuba mkhulu emehlweni enkosi. Uza kugcwaliswa ngomoya oyingcwele esesiswini sikanina. Uza kuhamba phambi kwayo inkosi lasemandleni kaElijah ukubana iphendulele inhliziyo zaboyise kubantwana lokuphendulela inhliziyo zabantwana kuboyise. Zwanini ihlobo sami elithandekayo, uElizabeth lo Zakaria bekhulekela umntwana, babefuna umntwana njengabanye abazali. Kodwa ingilosi uThixo nxa ethuma ingilosi isiza lempendulo yomthandazo owathandazwa iminyaka eminingi eyedlulayo. God is now answering their prayer. Abesesengezelela izinto ezinkulu bona abangazicabanganga. Nxa ingilosi ikhuluma lo Zakaria ithi yona lumntwana uza kuba mkhulu, abanengi baza kuthokoza ngayo. So lezi izinto bathandekayo uZakaria angazange azicabange nxa wayecela inzalo kuNkulunkulu, wayecela nje umntwana njengoba lawe lami singacela abantwana. Kanti uNkulunkulu bathandekayo usapheka, usalungisa umthandazo okumele uphendule usipayishe izinto ezinkulu uZakaria lo Elizabeth abangazaziyo. Hey, yekela ngikutshele nxa kade usukhohliwe, usakukhumbula yini ukuthi yena lo Johane esikhuluma ngaye ozalwa lixhegu, yena lo Johane esikhuluma ngaye ozalwa yisalukazi nguye bathandekayo owaba lethuba lokungena emanzini wayibhabhathiza indodana kaNkulunkulu eyezele yodwa emlungisela umsebenzi wokusindiswa kwabantu emhlabeni. Kodwa lezi izinto ezifihlakeleyo, izinto ezinkulu ababengazazi.
ngesikhathi bona bathandekayo begive up kulapho uNkulunkulu aqalisa khona ukupheka wona lumthandazo wawuphendula ngendlela bathandekayo ababengayicabangeli. Yekela ngike ngutshele lawe kukhona wakukhulekelayo so many years ago, and God has not answered even up to now. Bambelela uNkulunkulu sawupheka umthandazo wakho ngesikhathi esifaneleyo uzawuphendula akutshengise izinto ezinkulu ezifihlakeleyo. Uyakwazi ukuthi ngiyangithi mina nxa ngikhuluma ngendaba leyi ngisibona isalukazi esingu-Elizabeth esithwele bathandekayo ehamba esiye clinic okungozimpohlongo okungamankazana okuzithweleyo kuhambe ekliniki kusiya ku-review yama 3 months and so on. Sithutsha isalukazi bathandekayo esizithweleyo sifike silayine lamankazana ongamankazana kumkhangele kucabanga ukuthi ugogo uzodinga amaphilisi e-BP kumlayele ukuthi hayi gogo lapha kulayine abazithweleyo lina be-BP bhodani ngale. U-Elizabeth abagwabisele akhulume ngegunya athi bantu bami lokho engikuthweleyo it's appointed by heaven, ngizithwele kangidingi maphilisi e-BP. Funa ukutshela sihlobo esithandekayo nxa uNkulunkulu esithi ngibiza ngiza kusabela ngutshengisa into ezinkulu isikhathi ophakathi kwaso khathesi okwenza ukuthi umthandazo wakho ubulokhu ungakaphendulwa. uThixo kulento ezinkulu aziphekayo afuna ukukutshengisa zona ezifihlakeleyo ongasaziyo. Abanye bethu kade waloja every month ule address entsha, every month ule setup entsha eyefurniture endlini ngoba uhlala la kusasuhlalela kade wakhulekela ukuthi ube lesakho istand wakhe yakho indlu uyababona abanye bezakha wena ungakhi uswela imali le stand. Zwana ngutshele nxa wasikhulekela istand uThixo usalungisa into ezinkulu ezifihlakeleyo ongazicelanga yizo afuna ukukunika zona. Abanye bethu kade sakhulekela umsebenzi and God has not answered. Funa ukutshela lokhu sihlobo esithandekayo umthandazo wakho usaphekwa engxenye wakhuleka sihlobo sami esithandekayo wathi mlimo nginika lokhu ngumsebenzanyana okungatsho lutho at least ngibe lami engingakufaka etafuleni nxa uThixo engakaphenduli. Funa ukukutshela engxenye kukhulu akulungisela khona imthandazo yeminyaka sihlobo esithandekayo God one day uzayiphendula. Sala umntwana bathokoza abaningi. uZakhariya waba ngubaba omntwana bathandekayo othokozisa abaningi. uZakhariya waba ngumbaba omntwana okhuza isono. uZakhariya waba ngubaba omntwana owaba nguye yedwa emhlabeni owaba lethuba lokubhaphathiza uJesu ngoba uThixo wayesapheka. Bona babedinga just an ordinary child, but God had an extraordinary child for them. Cela ukunxusa ulomthandazo yini owawuthandaza kudala engxenye yona linkonzo yanamhlanje isikukhumbuzile ukuthi ngo-1990 ngo-1955 ngo-2000 kulomthandazo engawuthandazayo ngacabanga ukuthi uThixo uzaphendula. Sokuze kuyi-30 something years uNkulunkulu kaphendulanga. Shana sihlobo ethandekayo ulokhu ememeza uthi ngibiza ngiza kusabela. uNkulunkulu kasabeli kuphela kodwa uza kutshengisa izinto ezinkulu ezifihlakeleyo. Ulawuphi umthandazo? Ulawuphi umthandazo owawuthandazayo uNkulunkulu wangawuphenduli? Wona lo umthandazo njengo-Elizabeth loZakhariya sebathandaza njengabanye abazali behamba ngokuqonda belungile besesaba uJehova begcina imilayo kodwa uThixo bekhuleka wenza ngani kezwa wakhangela eceleni kodwa imthandazo wabo esawupheka ezulwini. Kulabanye bethu la
abalaleleyo nelinkonzo. Kulezinto eziningi ozidinga empilweni yakho. Kodwa uNkulunkulu akaphenduli. Uyahamba ku prayer band eChurch. Kawulovi. Ku church kwayo ukhona. Kuma Bible study ukhona. Kuzo zonke inhlelo zeChurch ukhona. Kawoni ulungile awusoleki. Thina imithetho kaJehova. Kodwa imithandazo yakho kayiphendulwanga. Zwana ngikutshele. Nxa ulomthandazo njalo. Nxa uku-situation enjalo. Funa sihlobo sami ubambe lokho. uNkulunkulu bathandekayo kulezinto ezinkulu ezifihlakeleyo ezingale kwalokho esikucelayo. God has hidden things that he wants to give you. Alubana ngizathatha isikhathi lesi ukubana ngikhuleke. Phakamisela inhliziyo yakho kuJehova. Umtshele ukubana uNkulunkulu wami umthandazo engawukhulekayo iminyaka engaka eyedlulayo. Bengifisa ukubana ngelinye ilanga ungiphendule endelalela uNkulunkulu uzaphendula kuphela abangambalekeliyo ngoba uZakhariya wahlangana lengilosi eChurch. Wena qhubeka usize eChurch, qhubeka uhlabele ekwayeni, izinto zingakuhambeli kuhle. Qhubeka ungena ku prayer band, izinto zingabanga kuhle. Qhubeka ungena ku Bible study, izinto zingabanga kuhle. One day Thixo uzathumela ingilosi yakhe lempendulo eqondene specifically lomthandazo owawuthandazayo iminyaka eminengi eyedlulayo. Thatha leli thuba ukukhuleka. Funa ukuthandazela umuntu othi uNkulunkulu mthandazo wami cela ulalele. Lapho khona cimeza phakamisela inhliziyo yakho kuJehova. Baba othandekayo osekhaya ezulwini, nanti ithuba elihle elokukhunjuzwa elokuzikhumbuza ukubana imithandazo yonke uyayiphendula. Yizwa ukuphakamisa kwabantu bakho inhliziyo zabo kuwe alubana bevakatshela imithandazo eminengi eminyaka eyedlulayo. Wona sayilungise ezulwini iphendule according to your will. Bese sijabula sonke ngoba ususiphendulile ngendlela ethokozisa izulu kanye lathi. Thandazo yethu ukukholwa egameni lika Jesu inkosi yethu ozayo masinyane ngaye siyakhuleka. Amen.